Mu buzima busanzwe ntabwo bimenyerewe ko umuntu ashobora kugwa mu kirombe cyangwa se akagurirwa n'ikirombe akamaramo amasaha arenga 21 nta kibazo na kimwe aragira. Bisa n'ibitangaza ndetse bisa n'ibintu bitakunze kubaho cyane mu buzima bwa buri munsi, cyane yuko umuntu usanzwe adashobora kurenza amasaha 10, cyane yuko mu kirombe hasi haba harimo umwuka ushyushye ndetse kugira ngo ubone uko uhumeka bigoye cyane, biri mu bintu bigushyira mu byago byo kuba wapfa vuba. Ibi rero impamvu turi kubivuga ni inkuru idasanzwe yabaye. Grace Barata yakuye mu kirombe cya Rubaya nyuma y'amasaha 21 ari mu kirombe amazemo ayo masaha yose. Gusa igitangaza gisa n'icyabaye ni nyuma yuko umuryango we nyuma yo gutegereza bagaheba amasaha arenga 15 atarava muri iki cyobo cyangwa se atarava muri iki kirombe, bagize kwiheba ndetse no gukurayo amaso batekereza ko umuntu ashobora kuba yitabye Imana. Aho niho hatangiye imihango ndetse na gahunda zo kuzasezera, gutegura ikiriyo n'ibindi byose cyangwa se n'izindi gahunda zigendana no guherekeza uwabo witabye Imana cyangwa se gushyingura. Gusa ubwo benshi bariza bihanaguye abandi bariza bahogoye, nyuma y'amasaha arenga 21 baje kumukuramo bibwira ko rwose byarangiye avuye ku isi y'abazima, baza gutungurwa nuko umuntu akiri muzima ndetse agihumeka usibye agakomere gato yageze ku gahanga. Ibi bintu rero bisa n'ibitangaza. Bya bindi ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi wawe iyo wageze ntago urenga, kandi imigambi y'Imana irinze igihumbi, nta kintu na kimwe cyagira icyo kigutwara mu gihe Imana ikigufiteho umugambi. Isaha y'umuntu iyo yageze aragenda, yaba itaragera niyo yaca mu bintu bikomeye gute nagashobora kugenda. Isi tubayeho mu buzima bwa buri munsi duhorana byinshi bishobora kuturimbura cyangwa se bigatuma tubura ubuzima bwacu. Saa rimwe na rimwe hari igihe wisanga wakoze impanuka ndetse nakomeye cyane, ntugire ikintu na kimwe uba, yewe no kupfa ntube wanapfa. So wanyera ku kantu gato cyane nk'ikibuto cy'avoka ukisanga bavuye mu mubiri. Ibintu bikunze kuvuga yuko rwose umunsi wawe uba wageze kandi ntaho wawucikira, cyane yuko bavuga yuko rwose isaha y'umuntu idashobora kurengaho n'isegonda. Mu buzima bwa buri munsi rero abemera Imana bavuga yuko iyi Imana igufiteho imigambi nta kintu na kimwe cyabihindura, yewe n'abantu nta kintu na kimwe babihindura. Ni nk'umukozi w'Imana wigeze gutebya mu magambo yagira ati Imana ikigufiteho umugambi niyo baguha uburozi bwinshi inshuro igihumbi na kintu na kimwe waba. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none cyangwa se iyi nkuru yabaye nk'ibitangaza, cyane yuko mu myaka myinshi yashize abantu bagiye bagurirwa n'ibirombe, bagiye bamaramo amasaha arenga 10 bamaze kwitaba Imana. Uyu muntu rero yaciye agahigo ko kumara aya masaha yose kandi akavamo ahumeka umwuka w'abazima, biri mu bintu by'ibitangaza rwose byagaragaye cyangwa se byaje kuba byaba, kuko atari ibintu bikunze kubaho mu buzima bwa buri munsi. Umugabo rero nyuma yuko akuwe muri iki kirombe yaje guhita ajyanwa kwa muganga hanyuma yitabwaho. Gusa umuryango we urakuye amaso, bongera kumwenyura, bongera kugaragaza akamwenyu ku maso, biri mu bintu byashimishije abatari bake, abaturanyi n'imiryango isanzwe ibegereye. Biri mu bintu byatumye rwose bishimira uyu munsi wa none kubera yuko bari bakuye amaso batekereza ko umuntu wabo ashobora kuba atakibarizwa ku isi y'abazima. Hano wisanze ni kuri TF Rwanda, ikaze ku isoko y'inkuru zicukumbuye kandi z'ukuri. Komeza ubane natwe. Ciao ciao, Imana ibarinde kandi bishimire.